Mwanake uria uranania Goliath riu ni akigwikinyitie kiganda-ini gia guthondeka iratu kia mbata niguo kuona kana no athondekerwo kiratu giake kiumbe thutha wa kwaga kundu kungi angigura kiratu namba 55. Itana kumenyithia ndeto no makiria mwanake uyu gwitwo Goliath na kuria kiuma muthenya wa umuthi ni no ngwihoe na gitio kinene witikire gutufollow mwena wa TikTok na ukorwo gi subscribe thini wa channel itu ya Mwangi wa mohoro. Mwanake uyu augite mbere iyo araikaraga ona nyamuga kuona gutire nduka angiragurire kiratu. Akenya mwena wa comment section makorwo makiandiko angi magikorwo magikenera mundu ugwitwo Goliath angi makiuga ati kahinda ka Ngai gakinya no nginya mundu arathimwo na Mama Brighton akauga wakati wa Mungu ukifika umefika, this guy is walking on divine favor. Na Bogwa Jason akauga wow, it's true, there is God in heaven, he is not elected in any political seat, he is just an ordinary Kenyan, but because of God favor, God time, he has made many Kenyans come out to watch him. #tumshukuru Mungu. Na Favor Eunice akauga Favor Eunice John akauga I love my country. Na Teresa Mwanae Moi akauga Akenya riu aingi ao makenete muno nginya makariganirwo ni heho. Na Lin akauga oi makou okende muthima mubuto wa mauthi onaguo atige gwikira kaptura. Anyway, may God expand your boundaries. No ngiae korwo ikia muhwa wake na kuga. Na Lilian Ng'ang'a na mundu oi na mutumia tondu akorwo nake atumia mehinya nginya wa gukua indo nditu na nene. Na Lucia Kits akauga hii mbegu nataka. Gukuri kwa Mwangi wa mohoro ni no ngwihoe na gitio kinene witikire gukorwo ugitu subscribe thini wa channel itu ya Mwangi wa mohoro nigetha wa ikorwo utuikitie ikinya rimwe mbere.